Itura ria Njukiri kaunti ya Embu aikari meyumĩrĩtie kwĩrorera mĩĩrĩ ya Ekũĩrwo erĩ arĩa kũrerĩkana nĩo makoretwo makĩagagia mũingĩ matũra-inĩ thutha wao kũragwo ndathũkanĩrio-inĩ ya mĩcinga na maobithaa borithi marũgamio na kugeria gwethara na ngari muthemba wa Toyota Fielder ĩrĩa marahithĩte namba na gĩcoro kĩa ng'ombe nĩguo ndĩgathomeke. Wananchi ambao wamekusanyika hapa wengi wamewatambua na wametambua kiwango cha kwamba hawa ni waizi sugu, ni majambazi sugu. Hawa wawili wamesumbua sana hapa. Naambia wananchi ya kwamba kikulacho kinguoni mwako. Hawa si watu kutoka mbali, tunakaa na wao, pamoja na wao. Ni vizuri watueleze ni kina nani, tutawakujia. Tuwapeleke mahali ambaye panatakikana kuishi kwa sababu ni mbegu mbaya kuishi na wananchi. Marashindirwo hinya itura-inĩ rĩrĩ rĩa Njukiri, marima na rithathi na gũthũkangio kwa ngari arĩ kĩonereria kĩoria marageragia kũng'ethanĩra na borithi mbere ya erĩ ao kũragwo na ngeri gwĩthara. Bado ni pale tu umri wa 35-40 hapo, ni wanarika kwa jumla. Kumaanisha bado kunako kazi nyingi ambayo serikali ingeweza kuwekea mikakati ya wanarika. Wanarika wanajiingiza katika biashara ambazo si nzuri. Ũhoro ũyũ ũhanĩkĩte mũthenya ũmwe thutha wa maobithaa borithi kũnyita mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 27 na mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 30 mena mũcinga mũthemba wa pistol itũra rĩa Siakago Embu. Hata hiyo risasi, hiyo bunduki ambayo imetumika kuchallenge askari, hiyo pia tutaifuata, hiyo pia tutaipata, na hata wengine wenzao wote ambao wanahusika basi bado chao kiko motoni. Tumeweka mikakati, popote wakipita watapatikana. Mũgũrũrio wa gwethana na arĩa marathararia thayũ wa mũingĩ Embu, Tharaka Nithi na Kirinyaga no ũrathiĩ na mbere. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.